Bengkuan rakyat. Mana tahu udah ada apa? Mau kredit. Mono suada ay suada hanguluan. Atong raruti hading ganun ni ay dohot mata mualna. Pertibi na masyawi manaparagang suku di nagmaniyang tortura. Kenapa kau? Ketiga, ketiga. Kenapa? Sebalung karo Toba. Nanggung 100 tahun nian di Muhammadin kau Toba. Masih palilungan gugut masih palianan. Menopa hari butongan manang ditua. Mamora di Borna. Tahu Toba. Mamora di ragam suan-suana. Pinahan ng dunia. Mau nauyutak pagpasyentana para naman. Namas siguro di ka napakit. Dito puro mapasalipo taon sa taon. Doon ko mapunta. Udah apalah dulu. Begitu aja bentar. Bentar lagi itu. Aja setengah jam aja. Ay, sumanggo ituan di Toba. Jadi takut tahun menanda di Batam menjadi nabul rumang masalah apa di Batam Natul Pikir kamu itu sekali tuh tinggal korban dohot apa saya bulan apa ini macam bagian di Batam Natul terkop sama panggung niai dengan pikir saniang naga saniang naga naga jura buani raja Mangarabu buani Katuran raja buani Ubatu raja Pahampa buani Dengan kalian gombong jala pengarang air. Yang menantang suadaran tahu. Yang mau tahu nanapun di gombong jala diaduk. Dorang panggil tahu. Kung si Jolo-Jolo tuloy ang pamata, pangurusyan naman magkano na magpagbuhay sa kanon. Paano? Ay,
mulaw ng Romeo doon sa sumamang Diyos. Lago mapagsangat. Muna niya ay kanilabutan mo doon. Kaniya. Di partikian sa unahin. Pagtuman nung nagabi at ang asang di Santos o Iblis. Kinauliw na nung mamito. Magulong na din. Ugari ng kasulanan na. Adam ng bato ng pahaw. Para sipon lumibang sa